Kao prvo da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu. U našim prethodnim obraćanjima upoznali smo vas sa delom plana i programa Srpske narodne partije, dr. Nenad Popović, Jedinstvena Srbija, Dragoljub Ćosić. Kao što znate, mi smo na lokalnim izborima pod brojem 4. Svakako, fokus naš je na poljoprivredi kao našeg prirodnog resursa i za nas najbitnije grane privrede. Ona u Kikindi nije dovoljno i na pravi način iskorišćena. Za Srpsku narodnu partiju i Jedinstvenu Srbiju ništa manje nisu važni ni ostali delovi privrede, kao što su industrija, proizvodno zanatstvo, uslužne delatnosti, turizam, trgovina. Svi ovi delovi kikinske privrede su dovedene na najniže grane. Ono što je zajednički imenitelj za sve privredne grane jeste ekonomija. Svaka delatnost, naime, mora biti ekonomski isplativa, odnosno opravdana. Upravo za sve ovo je baza i ključ Kancelarija za saradnju sa Ruskom federacijom. Kao što i u svakom biznisu i poslu, vrlo su bitne poslovne veze. Naša Srpska narodna partija, dr. Nenad Popović, Dragoljub Ćosić, Jedinstvena Srbija, upravo ima to. A to su vrlo bitne poslovne veze sa vrhom Ruske federacije i svim njenim ekonomskim činiocima. Ovo sve se može naravno i potvrditi jer su poslednjih dana gosti Srpske narodne partije u Beogradu bili upravo razne delegacije iz Ruske federacije gde su potpisani konkretni sporazumi o saradnji. Neki od njih navešću, to su Konstantin Kosačov, koji je predsednik odbora za međunarodne poslove Saveta Federacije Rusije, Valerij Rizanski, Robert Slegej i mnogi drugi. Iz svega ovog navedenog da se vrlo lako zaključiti koliko je naš plan i program realan i ostvariv. Ono što je potrebno za jačanje kikinske ekonomije je upravo tržište za plasman naših proizvoda i investicije ukoliko ne postoji dovoljno domaćeg kapitala. Šta znači ovo za Kikindu? Ovo znači i pokretanje proizvodne industrije, jer za tržište nisu zanimljive samo sirovine koje mi imamo, već i gotovi proizvodi. To po automatizmu znači da Kikinda otvara nova radna mesta, a to znači i veći prihod ukoliko isporučimo gotove proizvode. Sa jakom privredom mi ćemo ostvariti i ostale tačke programa Srpske narodne partije Jedinstvene Srbije, kao što su ulaganje u sport, kulturu, nauku, očuvanje tradicije, demografsku obnovu stanovništva i naravno da se obezbedi i održivi razvoj u ekonomskom rastu, očuvanje prirodnih resursa i zaštitu životne sredine. Upravo o ovom i mnogim drugim pitanjima iz privrede govorit će se na tribini koju bih ovom prilikom želela da najavim za petak, 15. april 2016. godine u 18 časova u sali Doma omladine. Ulaz će biti slobodan, dobrodošli su svi oni građani i naši sugrađani Kikinde koji žele da učestvuju svojim znanjem i svojim veštinama da se podigne privreda Kikinde. Hvala. Ko će govoriti na tribini? Imaćemo gosta, gospodina Svetozara Babića, koji je predsednik Ekonomskog saveta Srpske narodne partije, koji je radio i kao direktor Unije pekara Srbije, izvršni direktor Unije poslodavaca Srbije, zaposlen je u Privrednoj komori na različitim pozicijama, a posebno se istakao kao sekretar za preduzetništvo. Radio je i kao generalni koordinator u Eurobarter Biznis Baden-Baden Nemačka i predsednik je udruženja Rusko-srpskog poslovnog kluba. I govorit će gospodin David i Đurđolov iz Jedinstvene Srbije.